tapua I le atua. Leo na Vivi'i atu I le li'i. Ma ia whai pesenga I lo suafa le sili e se. Ia tau watu I le tai ao lo walofa. Ia tau watu fo I le polo wha maoni. Tātou a mate le tatalo. Anganga pa I ae. A fia mai nā ua fia. Wha tumutumu ni eina I mātou I lo pa ia malo mamanu. Mātou te mauai o le file mō mana wha mauni mai a te oe. Wha fitai lava I le mafuta mai o lo mana pa ia I le nei tula. I le suafo Yesu Keriso. Lo mātou ali I le whaola. Mātou te talo atuai. Amen. Tātou Vivi'i atu I le atua I le Pese ua saunia. Tuatuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa man ngangana fa Peritania. Ua o fa tuatua I le atua le tama. O le ona marosi malava. O le na whaia le langi ma le langi. O fa tuatua fo ia Yesu Keriso ro lamo e totasi o ro tātou ali'i. O le na whanau e le ananga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia le pule a ponu tio Pilato.
sa whasataroina, sa maliu, sa tanumia, na o ifo I se oli, o le asa tolu na toe tū mai ai na ye woti, na fioa e le langi, o lo nofo o ia I le tūtau matau o le atua le tamaa, o le e ona le malosi umalawa, o le atoe fio mai o ia e whaamsino I e ola atoa mai woti, wo whatuatua I le atua Paia, wo whatuatua I le kālesia Paia e au fianu uma, I le mane maftanga le au Paia, mane whamangaroina o angasala, mane toe ola mai o le tino le tangata, I le mane ola e whawavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful before all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tātou te talo I le atua. Whawhetai lo mātou ta māpa ia. O le nei wa mātou tau li mai na nei le alofa maranga le lei mai a te oe. Whawhetai I lau whamanianga. Wa e luluina I le lau ele. Le nei wa mātou sele ina ma ai lo mātou matai. Whawhetai mor sami. Mātou ai mama o na ai. O le langi fo I ma le ea o mātou o na mana vaina. Whawhetai o oe o le atua o le fuafuanga. O oe lava o le atua o le amatanga. Ma le atua o le ngātaanga. Whawhetai I lo alofa tu noa. Teimi o whawhitauli ma vaivainga I a te I mātou. O lo alofa tu noa. E mauai e mātou le malosi. Mātou te savali ai le ne yaso. Whawhetai lo mātou te mā ua mou mali e atu. Le pōli uli sa taa Outu. I moenga ma tō whawhai moenga. A o le nei wa e moe whangu I a te I mātou. Wala whai mai I le nei tai au fauvi I alawa o e wha lava. Whawhetai lo mātou te mā. Le whasoasoa na sili mai la wa whio mo I mātou. Le anganga pa ia lo mātou atu wae. Whai lea mata iala. Ma o awina I mātou I le moni ma le whamaoni o la wa whio. Ia vi ia lava o e wha lava. Whawhetai mo Yesu ke risolo walu ali pele tō tasi. Le tongi ola na e saunia mo I mātou. Le nei wa mātou o na ola ai lo mātou matai e.
Whamanu atu I la fio. E ala ilo foa ilo mātou tamā. E ui lava mātou te le I vala au atu I a te oe. Awa e foa I ono loa lofa fua mai. Manuia atu I a te oe lo mātou tamā I ngā nuenga. Tausi a ina I te tonu I a te I mātou ma lene iola. Whawhitai I lo walofa tai ta I a te I mātou. O taimi lele ia lo mātou tamā. Se la mātou nei sāwalinga I le ala o le amia tonu. Ao lo mātou tamā. E te toi whātu la I a te I mātou I le o ngātu tonu o le ala. Ina ia mātou sāwa wali atu I la wafio I le file mū ma le fia. Whawhitai lo mātou tamā Paia. Wala watala ti ngalo mātou tamā e vevesi mai le nei o langa. A olo I ai lava la wafio e whātoa file mū ina. Ina ia maua I mātou le malo longa I a te oe lo mātou atu wai. Whawhitai I lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Le nei vai aso le asau ni atu lo noo. Ma le lalo langi atoa I ngā ruenga. E te tau wai mo I la tō. Wha pale pale la ufio. Wha manuia I a te I la tō. O te tatalo I la ufio I le nei tu la. Mana onga o lau whanau pe yon esi le fia. Alofa ngia I mātou. I le vai o le mātou nei o la tautua. Alofa ngia I mātou. I le se o le mātou vaai. Ma lo mātou whaalongo o lo mātou tamā. O vai ngā umanei lo mātou tamā e hawhi ai I mātou I tonu. Awa nā lau fio lava. E maua I mātou le māpusanga. Mātou te wala au I le nei tai au fau tamā. I lo wanga lofa ma lo wanga le nei. Mota ngasi. I nuu malala whanga. Wha mole o atu ai. O loa au wha malo lo I a te I la tō. O mai o puapua ngā mawhaingtā. A vea mawhalawe lawe I lo atu tino. Alofa ngia I la tō. I le mana o la fio. Mātou te wala au I la fio I le nei tu la. I file mū. Mō le lalo langi atoa. Amata mai I a te I mātou I a mātou tausi ai I le file mū ma le lei. Ina ia mau ai I mātou o le whea alwhani. Le atu alo mātou tamā. O I mātou o le whanau. Fotu le anga mase upe o ne esi le fia. Sala o la mātou ne vaai. Sala le whalongo. Sala o le savali. Sala o le tautala. Sala o le tango o mātou lima. Ai mai se le sala o lo mātou nei loto. Le nei tai au mātou te sāwali wali atu I a te oe ma le loto whaanau nau. Whaamole wha mangalu mai I a te I mātou. Le vāo I mātou manisio a uso ma tua whawhine. O mātua. O au auna te tofi lo mātou tamā. Wha mangalu mai I a te I mātou. Ave ese I a te I mātou ne yang sala. Vai ese ina mai a te I mātou ma tuina atu nuu le aina. Ina ia sao I mātou lau whanau. Lene yaso lo mātou tamā Paia. O le ata pena lo nuu ma le ekalesia. Ma le toa tele I le whamana tuina. O le maliu ma le toia fio mai o Yesu Kiriso. A vea lene yaso lo mātou tamā. E whai masau ninga ma leo le langi I la fio. Te tali na mai I la fio. O lo ma maru e whau whale le tapo I ngalo no. Le atua lo mātou tamā Paia. A mata mai lava le nei tae au o lo e ngalu e pēr. Se e o atu lava I le aso o lo o mua mai. Whawhitai, wha manuia I la fio. O lea le te talo lo mātou tamā Paia. I le suafa o Yesu Kiriso. O lo mātou walii. Ma lo mātou whaola. Mātou te talo atu ai nei. Amen.
Tātou vivi'i atu I le atua I le pese ua saunia. Faitawina o awhionga Paia le atua. Ngā ngana wha peretania. La faitawina lea e ka wena kais. Le sui o le au talavou. O ngā ngana wha a Samoa. O le a faitawina lea le tina I a peki umu kais. Mai le sitete o Colorado Spring, Colorado. Faitawina o awhionga Paia a le atua.
Wena. The Bible reading is taken from the book of Matthew, chapter 14, verse 13 to 21. It reads as follows. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit on the grass. Taking the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. The disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. May God bless the reading of his word. Amen. O le whaitauina o le tis Paia, o le amaua mai le avangalia mateo, mata o pasfulfa, fa e pasfutolu se o luasful matasi. Ua whawhawhanga ia Yesu, ona maliu ese leo ia, le mea le vai, le mea tuafua, wana o ia. Ua whalongo ele motu tangata, ona lato muli atu ai lea ia te ia. Ua uia uta mai ai. Ua maliu atu Yesu, wana sila fia le motu tangata, e toa tele. Ona muti vale ai lea, o lona alofa ia te lato. Ua whamalolo fue e ia o lato mai. Ua o i lea fiafi, ona o mai ai leo ona so ia te ia. Ua whapia mai. O le mea tu fuale nei, ua lewa fo i le aso. Ia e tu ina atu le motu tangata. Ina ia lato ue ai e whatauni mea ai ma lato. Ua whetale mai Yesu ia te lato. Ele au ngā ona lato uo. Ia oto a vane ai mea lato te ai. Ona lato whai mai lea ia te ia. Ele ai ni a tato mea inei. Ua na o reto e 5 ngafua. Mai e 2 lau. Ua whetalai atu ai oia. O mai e inei a te au. O te whetalai atu iai lea. Ia te ele. Ona whetalai atu iai lea o ia le motu tangata. Ia lato ta oto le motia. Ona tango lea o ia le areto 5 ngafua. Mai e 2 lau. Ua te pae le langi. Ua whawhetai. Ua ia tofi foi a reto, ma avatu i lau so'o. Ona avatu e lea i lau so'o i le motu tangata. Ona aia e leo i latou malava. Ua maona, ua latou fue foi toi ainga. Ua tutu moi ato e se foluma le lua. O i latou foi na ai pe 5 ngā o tane. Ai le whaitaulia whiwhine matamaiti. Ia Manuia mai le atu e whaitauina o lana whianga Paia. Se o whawau. Amene. O le launga i le suafa Paia o le atua le tamā. Le alo, le nganga Paia. Maua mai le tusi sa o tātou o na whaitauina. Ma tei o se fulu ma le whā. Whai upu se fulu ma le tolu whangata mai le luasfu martasi. O na whiriwhiri ai lea o le whai upu se fulu ma le 5 ma le sifu ma le 6. E whai le mata oso o le matua o lo tātou sāwalinga. I le nei aso ma le nei vai aso. O le matua e whapea. O Outou e whai.
Outou e whai. O awa onga ia a Yesu o mea lilo o le malo o le langi. O wawenga o fofongia Yesu na whaia a o moli mau le tō tele o tangata. Le tangata lulu saito, le tangata whatau oa, le tautai, ma le upenga ua lafo i le vai. Ma le tele o onga manino a Yesu, ina ia tātou ilo ai le malo o le langi. Le matanga o fia le nao le atua, i le ao atu a Yesu i ate oe mau i le nei tai au. Wa whamatala ine e Yesu le langi, wa whaunga ina i ai o le tangata na whaia i le atua, atua i mga ruenga titofi. O le lulu saito, whaatau oa, ma le tautai. A le whaingata, e whetau I tonu lama le whai wina o awa onga Yesu o mea lilo le langi, ai oti loa ma Ioane le baptisa. E mamoe mamanu a e sau mala e ati o whaingata. Ua pua o a fo I le langi ina ua ufitia I le oti. O le taimi lea ua whenga ia Yesu ma wha noa noanga. Ona ua maliu Ioane I le pule a Herota. Ua ufitia Yesu I wha noa noanga. Ai lei mawhai ai o nā ese mai ai o lo nā lofa I le tō tele o tangata. Whai upas furu ma le tolu. Ua wha whonga I ai Yesu o na maliu ese mai ai le o ia I le waa. I le mea tu fua o na o ia. Se I mauai o se malolonga I le nei tala tinga. Ua wha longa le motu o tangata. O na la tau muri muri atu ai lea I a te ia. Woi atu I uta maa ai. E le oi loa le tō tele o tangata le ti ngā o lo whawhe ngai mareli. Ai wale whai ti ai le lolofi mai o le tō tele. I le fia wha longa pēa I awa onga Yesu. Mo wha mua e Yesu lo na lofa. I le motu o tangata e tō tele. Ai le o lo na wha no noa. E ui lapa ina o tia I whanua noanga ma le ti ngā o le tala ua whalongo I ai. Wa le tau fia I lapa o na lofa. O le lofa leo o Yesu. Se a lava se tasi o na mawhai o na whatino ina. Ma tau aveina I le taimi o pōpua ngā mawhaingta. O lo na lofa I tangata ua I loa mai ai I le nau ta inga o Yesu mo I tātou o lo tatoe ua ola I le nei vaitau. Le ata le nā o le tangata ua ia fia maua o le ai I mea ai whaleanganga. E muli I ai Yesu. Tuli matai. Po o whea o lo whaafio ane ai. E nau ina ia maua se ai mo le ola tāpuai. E tāpena ai le ngā ruenga le tangata whātua tua. E pei o le tai au nei le whaamantunga. E tāpena ai le ola tāpuai I le tua. E pei o le nei tai au I le whaamantunga. A avea fo I le alii ma le whaola mo I tātou. Tātou te maua le file mu. E mawai ese mai ai o le vai I to tonu I a te I tātou. O whata oto awa onga ngā ruenga le leia. E tau mamori atu e le tangata I le alofa. I le aifo I se tasi. Na te whau malo. I le alofa mai a Yesu Keriso. A wā o le mea alofa I fōwa I fō mai. O le alofa o Yesu I le motu tangata. Ua ia whawhanga I lātou I le areto. Ai se ae tue ave e se atu ai I lātou I ai. Au le nei ua whātasi mai ma I tātou. Ua vele ma vāwa ainga po whātasinga o le whale lawasi. Ina o ta oto atu o Ioane a ua whai whātini tau sala o le lau awa. E wha manatu ai pua ngā ma whaingata o le nei baitau. Ioe, sa to toi a reto. Na ia whetala I atu I ona sao. Ia o tō fue I ato. Ia tofu o tau ma le taunga. Le ha le taunga.
le taunga o mea ai whaaleanganga. O Outou e whanga i le whanau o le atua. Le ata le nā o re ngalue i mea lilo o le langi. Le whae longa lea o lo ngalue ai i tonu le atua i ate i tātou. Po le alawa lo le tā lima lima. I le whawai mai ma lo tā ua ngalue i le tangata. E wha tau nu uina umalawa i le anganga Paia. A wā o le ala le nā o le tala le lei. You do it. You do it. Have you ever heard a story of a life being saved and call it a miracle? That's what our text readings in Matthew is all about this morning. Seeing the miraculous saving the word of a Messiah, Jesus, saddened by the death of his cousin John, wants to withdraw to the quite remote place. But the people, hungry to be fed by the Messiah's teaching, follow him. What Jesus does in the next time, despite the tiredness and the sadness, Jesus draws on to the one thing that is giving him the strength to minister in such time: compassion. Compassion is a compelling and deep desire to draw closer, to meet the needs of provide for the feet of God's people. Compassion is the motion of your heart prompting you to act. Compassion is enabling. Imagine their surprise as the disciples turned to Jesus, expecting him to act immediately in great power. And instead, he looks at them and simply says, "You do it. You do it." And they do. The Messiah gives thanks and passes the food to the disciples. Who performs the miracle? Meet the Messiah, who comes to save and feed his people through the ordinary folks like you and me. Today, we do it what the Lord wanted us to do in our lifetime. Feed the people with his word. We gave food to the poor, and we feed the hunger and love them just as the Lord loved them. Today, we are going to eat a loaf of bread and drink the cup of the new covenant. For when you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Lord will help us to carry us through. We are not alone. Jesus is with us. Because of today is the holy ceremony of compassion of love, communion. It's time for us to prepare our time and our hearts, our soul and our strength. Give the Lord and surrender of what is going through at this time. May the Lord bless you. May the Lord continue his ministry with you. O le taimi nei, o le a tātou sauni atu, i le wha manatunga Paia. Pule mai lava oi i lau tāpenanga. O le a fo i lava se fasi whalawa, po se fasi masi, vai sua malie po le vai auli wa ngā whātia maua maua. Ta lia lea mare whāwhitai e le li. At this time, I'll give you a chance to prepare yourselves and your family for the holy ceremony. Whatever you find in your home, a piece of bread, a piece of cracker, orange juice or water, please use. The Lord understand. On the behalf of the Siva Fetautalatala'i of Outu Church, for those of you that is dealing with diabetes, we give you the opportunity for water, and it's your choice to partake with us together. Tātou Vivi'i atu i le tua, i le vi'inga ua sana.
Welcome to the Holy Communion of the Lord Jesus Christ. We will soon eat bread and drink a new cup of covenant in his blood, in remembrance of him. O Maia, i le whamanatunga Paia ro tātou wali. Wa toi nei o seanga tātou talia le a reto, ma le ipu o le whengai ngā whau, e whai ma whamanatunga mo ia. For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as many as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Dear friends, the Spirit of God gives life to the whole entire world.
life that never ends. Here and now, Christ feeds the world. Plenty for all. Enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go wanting. Let praise go up to our God, our life, from every creature on God's good earth. Le au pele, o le anganga o le tua wa mawai e tātou leola. Leola e whāwau. Le nei la vaso o lo whawhanga pe lava e Yesu o e ua whātua tua o matalia o ia. Le a reto ma le waina, ua lava matatoe mo tangata uma. O maia, i le lau o le file mo ma le oli. E talia so se tangata. E le ai se tasi e alu ilona ainga ma le fi ai. Si tia le vi inga i le tua o le ola lava ia. Ma mea o malava o lo soifua i le nalolangi nei. Na foa e le atua. O au, na o maua mai i le ali i le mea na Outu inatu ia te Outou. O lea lava po na whaala te nai i le ali i o Yesu Keriso. Na ia tango ai i le areto. Ua ia whawhitai o na tofi ai lea. Ma whai atu, o lau tino le nei ma Outou. Ia Outou whaia le nei mea, ma wha manatunga ia te au. Wa ia whapea fo i le ipu, ina ua o na ai. Ua whape atu, o le ipu le nei o le whenga fau lea i lau toto. Ia Outou whaia le nei mea, ma wha manatunga ia te au. Ia sa tau te wheinu ai. Wa o asa tau te ai i le nei areto. Ma wheinu i le nei ipu. Tau te whailo atu ai le maliu. O le alii. Se ia a whio mai o ia. O le sauninga o le areto ma le waina. O le tatalo o le areto ma le waina. O lea tataloina lea lea wao ia tuila epa whawhetai sua. Le tatalo o le Manuia o le areto. Ma le whawhetai ma le waina. Tatu tala. Le atua no mātou tamasi siri ese. A o mātou iai le nei tūla whapitoa. E le ngata i na whaamanatu mai i hai mātou o lau whanau i le lalolangi nei. Le mea alo fasili o na e sa e tapena ina mo i mātou. O le mea alo wha e le i aise mea le tangata na whaapopo peto ese mai ai. O le tongi o la paia na e tapena ina i lou lava soifua mama ma lou soifua paia. E le ngata i no mātou whaamanatu ina. Ua whai ma whaamanatunga e pei o upu o na tō laulauina. A o lo mafuta ina o i mātou. Lea fuanga lea. E le tatau ai o na ngalo i le tangata ua iai le whaatuatua i a te oe. Le tāua. Mātou te whaafetai i a te oe. Ona o le whaatusa o lo tino paia. Na whaamomomoina o na o a mātou ang sala. Manuia le areto a mātou te le tang fia. Ua whapea fo i le li ie le whaatusa o Loto to paia. Pe au mātou wheinu ia e Manuia. O e fo i o lo mafuta mai i lawa
maota malawa, I ainga, a o whai o mātou tapena whaatasi e talia, po o le vai, po o le whasitalo, po o le alawa se mea o le a mātou saungi e talia ai, ma le whaafetai, ma le fia tele, lau mea lo fasili mo I mātou. Manuia le areto, ma le waina. Manuia o mātou tangata, a ia sili ona e whaamangaloina I mātou. I lou lava toto pa ia ke riso, Yesu. Amen. Tātou te talia whātasi uma lava le a reto ma le waina. Pea uma, ona tō malaula wina upo le li whaola. And when he had given thanks, he broke the bread and said, "This is my body for you. Do this in remembrance of me." Waia si tia le a reto yo lato luma ua Fetautalatala'i atu. O lo tino le nei, ua tofi tofia mo Outou, e whai masui o Outou. I Outou whaia le nei mea ma wha manatunga I a te au. I asa uma, tau te ai ai. Let's receive together, tātou ai. In the same way, he took the cup also, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." Waia si tia le ipu ma ua Fetautalatala'i atu, o le ipu le nei o le whenga inga whaulea I lo toto, ua whaamalingina, mo le whaamangaloina o a tātou wang sala. Ia whapea fōi o no tō whaia, o le nei mea ma whaamanatunga, ia te ia sa uma, tau te whenu ai. Let's drink tātou whenu whatas. Tātou talo I uwhi ai o whamantunga. Lo mātou te māpa ia, whawhtai le a reto ma le waina. Le nei wa avea ma whaatusa lo mātou li ie, molo tine o mātou o na ai ma whenua ai. Whawhtai lava I lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Mātou te mana tuaina pea oe, se ia e toi e whio mai, I aso uma lava mātou te ai ma whenua ai. Ia vi ia oe lo mātou te mai whaavavau lava. I le suafa o Yesu Keriso, lo mātou alii le whaola. Amene. Tātou vivi'i atu I le atua I le pese ua saunia.
Ia e manatu sa mua o le ua. Mai ar tātou tāpua inga, whai whaatasi o le nei aso. Uma fo i ona tātou tapena, le whaamanatuina, o lana mea alo fasili mo tātou, e ala le whaamantunga. Ia, ua masani lava, le taulafonga, le aso sā o le whaamanatunga. A ia tau finga, o le aso sā e toe whaamausali ai, le mafuta mai, o le tātou whaola, i lo soifua, ma so matawola. O fo ila i le atua lo na lava vi inga. Fa ia sunga i le, i whaife au, ia, whangarilo Samuelu matawheo, ia, ta i o le tātou sauninga i le aso sā, ma le aso sā. O le vi inga e fo i a teia, o nai, o lona whaongaina, o lana tangata na whai. Uma fo i ona, avere to finga, yo e ma au maia, se lai sene wha maunia ai le sungariri whaife au. Ia e nate tapena ina le vaenga o wha mantunga. Pe o le nganga wha awhitaile i le atua. Ona o awala nate saunia ai. I tu tono le nei ala leo. Ma le nei tama i ka le sia. Ma lana mea whainga luenga. O lana le tio wha asala lau e ala. Si ufonga o le tai a fau. Ia sata i tasi e mātou te avatua le whaafitai Samoa. Ona o teimi whaavanoina. E te whaafonga mai ai. Mai ai le aso sā, se ia pā ia le si aso sā. I aso le vai aso. Aore mea sili o na teimi sili lea o na tāua. E ui lava i aso ma aso le vai aso. Aore se aso tātou te ave whaatasi e ilo na viinga. O le loto sili lea ma le nganga whaafitai i le atua. Whaafitai awa na manino, na alu ma le mana lana whi au. Iso o se tafa, le nei ke lope i le aso na nafi, e ui na ese ese. Ia aso pa ia, ma le aso sā, ia po o le sā pati fo i wha iu taia. Tasino na aunga, tātou te wha manatuina, le mea lo fasili na whaia ro tātou matai, e ala, i le atua liu tino tangata, Iesu Keriso, na sau e maliu mo o e maa. Ia, ora mātou whaafetai lea Samoa, whaafetai tele, ia, e tūsa o lo mawhutaina, o le tātou tāpua inga whai tele, i le nei aso sā manatu, e tātou te whaawau pea, lea tāpua inga i aso sā tasi o le vai aso. O nei vaenga whaapitoa o te whaafetai atu ai, o te whaafetai atu, i le sungereri whaifi au, sa tau whea ngai mare upua le atua le ne aso malo tā pena. Whaftai mo le tapena ina o le tātou whamantunga. O le upu fola, ia e le seruatu, na o le atua e o vi inga, a walawane i le tangata vi inga, a o le atua tātou te whaasirisili vi inga uma tātou te whaia. Moni atu ila u whaftai tele i le tina masiana tama, tamai tai o pegi kais umu kais ia masionalo tamai tai o kavena kais ia pe o si awanga fou na o si amato fo i tamai au lotu ia o lo fapea o na lala manu no fo ile ai o Colorado Springs ia mo lotu si la fia ia pia whapena winga manga ale nei ka le sia. Mune tuena ngang whaaftai peki, kawena, tu sa e ui a te tonua e struggle tatou le ngangana, ai whaafetai wa alu le vai aso e ta pena peki i le tatou ngangana Samoa, me lea mori atuele ngang whaafetai tele. E le whaititia foi, io e le ngang whaafetai au whai pese, mai ka le sia o loo matu o whaongaina a lato recordings, a lato pespesenga ma vivi'inga, ia o vivi'inga o le atua o te taritonu, na lana tu lunga i ina ia mawhai o no tātou aviai le vivi'inga o le atua. I outou si ufofonga, i outou tāpenanga, i tai pese, o au whai pese, o le tāpiano, ma i lato uma.
sila fia le atua le ngang whaafetai o le tangata na te whaongaina Outou tā penanga. Whaafetai i le kāresia e whakasā i Hutt Valley i New Zealand. Pio i lātou le iai le pese la matalotu, lo mātou whaongaina pia i asa te tasi. O le e whakasā, o le o whai pese le korisi whaafaife au i kanana fou, au mātou whaongaina le whaafetai le atua, mori atu le ngang whaafetai. O le kāresia e whakasā i apori mauta, ia sa mātou whaongaina le puapua ngāo kiriso, ia mātou atoa ai le mātou inga ma le whaafetai le neaso. Mori atu fōi i le ngang whaafetai le kāresia le whakaasā i vaitongi, ia o le latu pese fōi sa mātou whaongaina le teimi o le whaamantunga, ia whaapena fōi le mātou le au whai pese le whakaasā i whangasā, ia le pese pē mata e talia na wha uma i ai le whaamantunga, ia ma le pese e whai iai a mātou sauninga ia sata i tasi, ia o le pese saunia e korisi whaafaife au i malua e wha uma i ai la mātou tapua inga i aso sata i tasi, melea i le mwhai ano mātou tuu i fo i lalo. Le maualunga o lautou tapua inga i le atua, o lautou sau fia lele i le atua, ona o tāpenanga i sauninga ma vi inga o le atua. Lea ua mātou whaangaina, e le mawhai fo i la, o mātou lavau e te tau, ona mātou whailoa atu i le lalolangi tele, le loto whaafetai, ona Outou. Manuia sa more nei vai aso, i au mga luenga, i o e whamania fo i le atua, i le sungai whai au ia se pulona tanuasa, o i latu uma au whainga luenga le atua, misi pouena tangaloa, o i latu uma o lo umawhai, o nanga i mai i tonu, i le nei, me whainga luenga ni e kālesia, tautua tuai o e sa moa ia so taitasi ura vai aso, ia e le mwhai na ngalo, ia manisi umar au whainga luenga ua misi ia te au, ia whamanuia le atua, ma ia whaatumu le atua lautou Outu, ia ua lava le tapena ina o le soifua, malo mātou wola whaaleanganga. Po whea lava o le lalolangi o no pia i ai o tātou tangata o maua ai le nei whainga lotu. Ia o le nāre whaamoe o lea fo i e kāresia fou, ia malana fo i tautua i le atua. Ade ai se wharisā te anga i ai le aso sā, ia sile silane o lo tapena mātou ngā luenga i oe i le vai aso, i aso le vai aso, ia e mwhai lava o na longo atu, ia pe a mai a o na tapena ina mo le teminei, ia whamanuia le atua. Tātou whai u le talo, e pei o le pama, e pei o le arasi i le panona, le tupu olola e o le tangata mi o tonu ma le whatua tua i a te oe. O le nei tai ao lo mātou tamā. Whamanuia i nā tō wa talia i ulu whale atu o lau upu ma le mana. Au la mātou tu ua le nei tu la. Ma lo mātou tari tonu o lo e wha malu mai i a te i mātou. Ave ese ala whaingta o le ala. Whaasao lo mātou nei whainga malanga i o mātou a inga. Mai o lo wha muli mai. I le suafo Jesu Kiriso. Lo mātou wali i ma lo mātou whaao. Amen.